Riri urugari wake utetiuthiete na mbere na kuongerereka kaunti ya Kiambu. Onjoria kaunti-ini ino nimeranĩire kunyita mbaru urumwe wa Kiambu githurano-ini turorete. Matongoretio ni kang'ethi wa Kimani Onjoria nimaugite nimakoretwo mahinyiriirie kwa ihinda iraya makiria ni undu wa magoti gukorwo makiongererwo ihinda kwa ihinda. This forum is very important because it is bringing to the people the sense of reviving a failed county government. Oho ni moririe urumo ucio wona wayukia thirikari makagacirithia riera ria wonjoria niguo mundu wothe akorwo akigunika na wira uria arutaga. The business community resolved that it will work with United for Kiambu government to create a conducive environment to attract the both local and international investment to enhance economic growth and employment in the county. Now atongoria a United for Kiambu matongoretio ni Ferdinand Waitito uria urahuranira gite kia ugavana na tigiti wa Jubilee hamwe na munini wake James Nyoro nimeranĩire kwaraniria na ikundi ciothe na gutigirira ni makuruhania andu othe gutari ona umugatigwo na thutha. Nataka kuestablish serikali ya kuongea na wananchi, wanatuambia vile wanataka, tunashirikirizana mambo yote ambayo inahusiana na malipo ya kila aina. Pahali wanataka tupindue sheria iwe ni sheria ambaye inashikamana na vile itaongeza upigaji wa biashara. Girifotera Kameme TV, rito lako ni Mwihaki wa Kamau.